Too much GH nie. Ghana for ahwefo etiefo. Onipa bi a won subscribe e too much GH no subscribe wo na ehintasem ensem a ebuafa oman Ghana so na ye de bremu one god nie, the only one god in GH. Eho na de bia mehwe abrochefo ene Ghana for mo amobia safa na ina me recommend emamo too much GH. Ebusiafo ne ahwefo ma obibia ababa sonko e batuma GH ene de so emunia ba musonfo mesika na me de ensom a circulate wo man mu baba somo na etiefo dani nia edeba inai ni mu se na same team title beto dwa na chese bebru no tutu na niye bia wo mo ye se sakawa wo sha se efi yahoo like internet fraud na enu echi no wo ye no mo se de bi ebia se ye fa ha na se ne be ya sika pudu obi a ye hia fi obi bia wo ye saka so enti enu ti no ma bebru na embranti wa bebru wo nante esan se won nante ama wonya sika a wo pe se ne be ya se oba ma ne sika dia no modie etifo ankoye mba asem na ankoye ubra se ne night club ochina chese on beach ochechi a on poolside na chese dienbiem enya de foforo bia na ni na ne se video call viral na circulate video na chese obehu embranti wa womo full of energy on betimi di womo sa adwuma nanso womo di title saka wa pande ato womo so na chese ni na ne se saka wa ye kasaka wa ye free say ya die bia ya go bi keke ye kasaka wa ye nimse bia mbembe ye onkot na ye computer chia na womo trick dodo na ewo internet so edidi wo musika na no na chese bi mu fa ne saka wa na so for video we dia kire saka wa no omo wo deep secret ni deep things a chese wo mutu wa na mo anything na saying the video bi besin ya na chese wo sofo a wo ye akwanchire ama brand wa bebre wo ensuo ma chese wo tutu sika de peti ensuo ni so na we nsu de video yi embranti wa wo musisi wo mo so live chicken live fowls sorry mfanche me live fowls and embranti we yi every chese wo mani bu wo mo dwe na wo mo ne suru mu no ore ene nan mu na wore tiefo eni enyan time na ni ne mu so na chese enya wa sanse wo mu video ka wo enya ade bi a wo mo na ha mo ana so mu ni se strain tiefo nsem yi video no yen ko hwe enfambra we die weni so send am share ya me ho ye me at once basa mente me once me didi se won so sana ekode ma wo o hwe se na ye brand wa pa na wa o hwe akokwa ka mo ye kunimpo na ye di nsuro gu ne ho atoto ne ho kakra mpo yi ne ho no hwe ne ho nyan hwe akokwa ne ho nyan na we die ne wo mu ye akokwa ye life na brand wa every essence and your penti akwanchire bia ye de ama wo se wo munye na wo hwe sa brand wa na mo ye mutu o video ma na wo ti mu se sa brand wa wo ti ne bibia se ekopa se wo kunipa for wo rituals obi o ti mi akokọ awonye fun ana akokọ ayekuni de na so ti mu so betumi okunipa nso wonder engine ho na ni na ne sense mbisi ebetodwa na chese ya fa ni apapa mu ni pense mu na disue bi wo so ya fa de aboya body anante na ebusiafo we adisue mu ni se de bi yes kwanche de efe
it's not all that glitters is gold and ya dey bi and na mo shen ena ye sika kokko na efutuo kese anase adesua kese wo mo ne se eye mbabru no mba yo ma ba che so wo mo from who slave queens slave queens are one de won pem on sem agi se be me bi eyi ne ho edi na owo sika ne pocket ne mo aye filled na muni mu wona be ma ne so wo ka na je so mo ni su sa wo mo ni krakakaka na omu dididi echire no we ye futuo kese pa essence obetimi akohia ye mbranti we mu bi wonni mu se wo mu dwumedi a wo mu gini bi ne wo mu re ye nkokọ life omu ye rituals omu ye esumu injuma na wo de ne woni ma ne se wo tema wo de wo kwa shopping na mo ko Dubai o chira mu ye me na me ka me chiro etiefo se ekodumre a ekoba se ritualist no ka se won fa bi oba bi oda na koma so ana se onipa bi oda na koma so bra possible se bo abayu a wasi so a wo so wo butaye wo ni so a wo da chi no wo de wo be kwa akwaje enya ne ope enti we de ya disua kase pa na afren so enya disua ema abofo no bebre se wo mo be bo mo ho modin no matimi ama omumba ne dachi papa wo mo be ma omumba ne hu de we ya bia sisitie se wiase no so wanhwe ya kunkom na wo mo omumba nya ante ase bi se abrabo we ni na wuwudie se wo mo dia ejeja ho na wo kowura abrabo we mu a wuwo sebi enye fe na afen so ejiapade a wonya ni na chi no wubu abese jawo de akọ eti efutuo kese pa emfiri awofo wo emo mbanya anti asebisi abrabo no enti wada na afensu nipa obebi kọ enti se yebedi wiase fafede echi yebedi embasemochi yebedi abrabo bia yepenene ka bia yepese yedem ayendruwo yechi na yetu ana moboni se ya na eso hu se wabie ye ne de ewiye ene asemo na etiefo wo hwe se ne video iko ye na implanti wa comment my bibi full of energy na so mboa life no mo re na mo rituals ye ne mo ni o ma ye kọ etwemu e na wo be ka e de afa mo mo de je wadwe nkyere to comment section wo efa mame afa subscribe to Too Much Age if you dey kase se na de dwumedi bi ato mo amunu wa na so onsa etumi akabi na wetumi ache wadwen na fe wo like share promote channel we munia ba Mercy Cow ba ope ene de ndinkita wi ebe so mu enya me pa ebe san ehie bi makram